Sanibonani-ke bafethu, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanazekaya ulike ividiyo. Sanibonani bafethu, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje ulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Orlando Pirates versus AmaZulu FC khona-ke namhlanje ngo-3 ntambama-ke eMoses Mabhida Stadium. Njengamanje-ke bafethu ngizokulethela-ke i-starting lineup okuyisona-ke esesikhishwe i-Orlando Pirates-ke okuyisona-ke ezosebenzisa i-first 11-ke kuwona-ke lo mdlalo. Laphana-ke emapaleni sinaye-ke uSipho eChina, bese kuthi-ke ku-backline sinama-central back awu-2. Yokuqala uNkosinathi Sibisi, bese kuthi-ke isibili kube uMbekezeli TLB Mbokazi, then-ke laphana-ke i-right back kube uDiano Van Rooyen, bese kuthi-ke i-left back kube uDion Hotto, then-ke laphana-ke esiswini sinama-central midfielder ayi-2. Yokuqala-ke uyena-ke laphana-ke uTalente Mbatha, bese kuthi-ke esibili kube uSimphiwe Selebe. Engicabanga ukuthi-ke impela indlela-ke adlala ngayo kuyakhombisa ukuthi-ke AmaZulu engeke aze adlule. Sine-right winger laphana Nkosinathi Sibisi, impela-ke kugqojiwe lapha emuva, impela kuvaliwe ngale ndlela ukuthi-ke igenge yamaZulu ayikhoni ukuthi-ke idlule laphana-ke kudonga lwe-Orlando Pirates. Njengamanje-ke sobuyela kuyona-ke i-second half. Engicabanga ukuthi-ke i-Orlando Pirates kula ezobe-ke isinyuse amasokisi ngempela, ngiyibona-ke izowina lo mdlalo ibhekene-ke nawo-ke AmaZulu FC. So bafethu-ke make sure ukuthi uyayilike ividiyo, uyasubscribe kwi-channel. Kwamanje-ke ividiyo yethu-ke asibambe la, nisale kahle.